Wara sena, issa sirna nafu li Joseph Muscat irriżenja minn Prim Ministru minħabba li ġie arrestat Keith Kembri. Bl-istess Muscat jistqar li Daphne Caruana Galizia qatluha meta l-ħidma tagħha saret irrelevanti. Jgħid li fl-2018 iltaqa' ma' Melvin Teuma f'Kastilja filwaqt li jiġħad li qatt kien hemm kitchen cabinet. Fil-qorti l-eks-Prim Ministru qal li kienu rivelazzjonijiet marbuta mal-kumpanija Egrant illi wasluh biex isejjaħ elezzjoni bikrija u li hu kien jaf bil-business li kien għaddej bejn Keith Kembri u Jorgen Fenech rigward 17 Black. Kienu dawn uħud mill-punti l-aktar li spikkaw waqt seduta illi damet għaddejja 5 sigħat fejn l-eks-Prim Ministru Joseph Muscat tax-xhieda tiegħu fl-inkjesta pubblika dwar il-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Joseph Muscat qal li mill-mument illi fih seħħ il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia kien jaf li t-terminu tiegħu bħala Prim Ministru kien se jispiċċa. Saħaq li huwa rriżenja minn Prim Ministru għax ġie arrestat iċ-Chief of Staff tiegħu Keith Kembri, iżda qal li xorta waħda kien deċiż illi jitlaq mill-karga ta' Prim Ministru. Forsi l-aktar sqarrija qiebsa ta' Muscat ġiet meta sejjaħ lil ġurnalista maqtula bħala irrilevanti. Muscat qal li Daphne Caruana Galizia nqatlet meta saret irrilevanti għal kulħadd. Fix-xhieda tiegħu qal li iltaqa' ma' Jorgen Fenech fl-ewwel parti tal-2008. L-eks-Prim Ministru kien jaf li 17 Black kienet negozju kummerċjali bejn Keith Kembri u Jorgen Fenech. Meta staqsejt lil Keith Kembri huwa qal li 17 Black kienet kwistjoni kummerċjali bejn it-tnejn li huma u ma kellax taqsam xejn mal-Electrogas għal Joseph Muscat. L-eks-Prim Ministru kemm il-darba rrepeta li hu qatt fuq l-ispjegazzjonijiet ta' Konrad Mizzi u Keith Kembri meta ħarġu il-Panama Papers. Muscat ammetta wkoll li sena wara qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia iltaqa' ma' Melvin Teuma waqt l-awgurru tal-miliet f'Kastilja. Muscat qal li Teuma kien irranġa biex ikun wieħed minn mistednin sabiex jieħu r-ritratt miegħu. Huwa komplejt li Teuma daħal flimkien mal-familja tiegħu u sqar li dan seta' kien attentat ta' frame-up fuqu. Meta kien fuq il-pedana tax-xhieda, Joseph Muscat qal li l-inkjesta pubblika mhux qed timxi skont it-termini ta' referenza li talaba hu stess. Saħaq li din l-inkjesta qed tfalli għax kellha tiffoka fuq l-istat u mhux fuq il-gvern preżenti. B'Muscat jidher li qed jitfa' dubju fuq it-tliet imħalfin, tant illi dwar dan kien mistoqsi anke mill-ġurnalisti fit-tmiem is-seduta. Diġà xedt li kieku jien m'għandix rispett tas-Sinjur imħalfin ma ġejtx hawnhekk. Grazzi. In your opening statement though you said that in your opening statement you did say that the inquiry wasn't meeting its aim. I said what I said. Thank you. Fil-qorti Muscat qal li l-ebda Ministru ma kien qallu li jemmen li hemm xi kitchen cabinet, terminu li kien użah l-eks-Ministru Edward Cicluna. Joseph Muscat qal ukoll li llum il-ġurnata jiddispjaċih illi kien ġie li l-Ministri Michael Falzon u Manuel Mallija jirriżenjaw. Qal li kważi dispjaċih ukoll li maħa ebda azzjoni fil-konfront ta' Konrad Mizzi u Keith Kembri u żammhom miegħu. Mistoqsi dwar meta kien informat li Jorgen Fenech kien investigat brabta mal-qtil ta' Caruana Galizia, Muscat qal li sar jaf meta informawh il-Pulizija. Joseph Muscat temm ix-xhieda tiegħu billi qal li m'għandu ebda intenzjoni illi jitlaq minn pajjiżna. Intant waqt li kien qed jagħti x-xhieda tiegħu Muscat faqa' Facebook messaġġi wieħed wara l-ieħor minn teoriji dwar frame-ups għall-importanza li kellhom il-laqat li kien ikollu man-negozjanti. Analisti osservaw kif dawn il-messaġġi bdew jiġu pubblikati meta l-eks-Prim Ministru kien għadu fl-awla. Buħut jistaqsu jekk din kienx tattika biex idawwar l-attenzjoni minn fuq il-mistoqsijiet li kienu qed isirulu.